Manazaretha ingcwele ngiyabingelela esihlalweni esikhulu sasezulwini sonyazi lwezulu. Ngibingelela amakhosi, ngibingelela abefundisi nabagcotshwa bonke nehamento engcwele emhlabeni nasezulwini. Lo ugcile Manazaretha umvangeli uMadulo wakhona lapha ekhaya. Amen. Manazaretha ingcwele ngicela uNkulunkulu abe ngakini unyazi lwezulu. Amen. Ngicele na uNkulunkulu ukuba ehlisele amazwi akhe lawa azothanda ukuthi ngiwashiyele abantwana bakhe. Amen. Ngicele futhi owasezulwini avumela amakhehle ukuthi abe khona nami njengoba ngiguqile phambi kwenu ngikhulume kahle ngisoke ulimi lwami. Amen. Ngoba le ndawo esengimi kuyo emva kokuthi kufundwe indaba enkulu ngimcelela isibusiso lobefunda enkosini unyazi lwezulu. Amen. Bangcwele ngumntwana omncane. Ngizocela ngivule isihlabelelo 120 sekhulu namashumi amabili. Ngizocela Manazaretha ayingcwele ukuthi ngigijime kumsebenzi enginike wona ngaleli thuba engilitholile. Njengoba ngilapha umshumayeli uDinamwe uyazi ukuthi ngilapha. Amen. Ngithe ngixoxa naye insukwini wayesethi fika mvangeli ungafiki kule sabatha esiphuma kulo kodwa ufike namhlanje. Ngifike ngezwi lakhe. Amen. Njengoba ngiphakathi kwenu manje ngiyacela Manazaretha ukuthi njengoba ngiphakathi kwenu umsebenzi kaNkulunkulu ngingawuni. Amen. Ngoba ushembe ngiyazi ukuthi abaningi benu ubalandi ude ma senilapha nilindele ukuzwa izwi lakhe ningezizwi lomuntu. Nami ngiyacela ke kwabasezulwini ukuthi ngingqongqoze ngalesihlabelelo 120. Amen. South Africa vuka soke izikhoni zakho South Africa vuka
Banazaretha imele ngizokhuluma ngalomlilo okukhulunywa ngawo namhlanje. Ukuthi lo mlilo okukhulunywa ngawo namhlanje awungaqimbi enhlizweni zethu amen. Noma singonana kangakanani sisolane kangakanani kodwa umlilo okuthanda ushembe awungaqimi enhlizweni zethu amen. Banazaretha imele njoba ngilapha nami ngizama ukuthi ngibhalise ukuthi ngikhona baba ngisakulandela amen. Noma nginje kodwa ngisewumntwana wakho ngisakulandela ngoba ngisethubeni lesibili bantwana bonyazi ukuthi ngiphile ngani na luthi uThixo ngelinye ilanga ngaqoqwa ngaba umshumayeli ezindakithi lapho Orange Farm ku-2000 kwathi ngo-2004 ngangisebenza lapha ngo-1991 lapha ngaseDenver kwakhona inkampani ngaseBrewer lapho kuthiwa AGI Africa Glass ngangisebenza khona kuthi ngelanga amasikopa nje ngeyinsizwa laphayana ngikhuluma ngoshembe ngoba iphenye into ngikhuluma ngoshembe ngithi ushembe uNkulunkulu amen. Izinto zasezithanda lento zasithi hayi Mshumayeli ngase ngumshumayeli 2004 Mshumayeli sizohamba nawe sambe siyobhajatiswa nasilandele ngikhuluma ngensizwa ukhona ngapha
emsina mawuzongena emsingene ePhumroyi eMozana bayise yaseMambatheni kube khona insizwa ngapha eMahlamtheni kwakuthiwa uMgqobomvu yakwaNgqulunga bathi hayi Mshumayeli ungashini athi singene emotweni ngangisahamba nemoto yami ngangithi ngakhula kancane ngathi sizohamba kwakuJuly sovala umhlalo kaJuly 2004 ngayilungisa service imoto ngase ngibalanda bonke babehlala ngapha kweBriziko Evans Farm lengamlanda ngapha eDenver sase sigibela uNT kodwa sambanga isikhathi eside phakathi lapha kweFostronas siku-entry yayisifa umakhula kancane angikondile ukukhuluma umakhula kancane kodwa ukhuluma umsebenzi kaNkulunkulu abemanazayini ukuthi ushembe wangilanda kude nami njengoba kude lapha ingakho ngithi nyomebeza ngizingene ethuneni kwathi phakathi kweSpreadview neFostronas isimile imoto ngase ngifonela iwele la ukuthi hayi bomfo imoto isifile sondela lapho uzongilanda yini ngathi khabe ngemhlanje ngasaphumeleli manje le moto ngeke isafikela yakho ngase ngifonela abashumayeli bangakithi bakusakhona untini ngase ngifonela untini entini kuzothatha abantu laba bebeza namabhasi nabashumayeli bangakithi ngathi ofika lapho endlula khona uzongibona imoto imile lapho uthathe labo bantu bafuna ukubhajadisa abantu sebemzwe ngaphakathi ushembe umlilo ovuthayo uzungele kubo amen wathi sistaka ngo-8 o'clock maNazaretha ingcwele wathi makushaya u-12 bengafiki ngoba uhambo lamaNazaretha ufika sekuseni uze ungayitholi inkonzo yokuqala ebuhleni manje besebefikile sebezofika kuyoshaya u-12 basekudaleka inhlekelele emaNazaretha ingcwele basekudaleka inhlekelele ngilebe ngikhuluma nabafowethu ngithi hayi ushembe yanizomthola ushembe yaphilisha ukuthi sidle ikhaphini zethu endleleni ngithi ngoba ngisafika ngithi mina ngiyayiqeda le ikhaphini sengibuyele emuva ngathi ngene emotweni yami bafowethu wakhamba imoto emhlophe ngabona ukuthi le moto ize kithi ngqo bavele ngathi abafowethu saze safa shembe yasishaya sibhanqa neburial line neburial aseceleni kwendlela insimbi yasibhanga imoto yafinyela imoto yami yaphela nya ngaphaphama imoto yami beyidla ngodlawu 2004 bayidabule yazipuku beyidla ngodlawu bathatha bangibekanye ngathi ngiyabuka sengilele phansi ngomhlane ngayibona lensizwa seMambatheni yayihleli ngemuva ngoba ngangisakwazi ukukhuluma ngathi wembathi uyaphila wathi hayi ngiyaphila Mshumayeli ngathi ukuhamba kahle wathi hayi uzohamba kahle kodwa wayeseshintsha umbala ngaleso sikhathi basebesithatha salimala sababili basebesithatha sahamba inata spray ingakashintshi ishonele eFostronas esasekhona lapha eNtatshweni bathatha basifaka lapha esibhedlela kodwa la ngiyakhona bangixilonga bathi hayi wena uqhubekile nje awuphukile phuma ngase ngiphuma wayesesala kwala mangifika endlini emva kokuthi mangithobe endlini ngathi hayi ngisayobheka umbatha thatha futhi enye imoto kamfowethu ngaphela esibhedlela ngathi ngifika esibhedlela wathi umbatha kasakhe emhlabeni ngathi abuka amaNazaretha umthawu abantu bazofela ezandleni zami bafole emotweni yami kwenze njani kodwa lithi igama kwahamba iminyaka kwathi eminyakeni emibili siyahambile iminyaka kwangena le mali okuthiwa iRAF bathi hayi imali yakhe si-approve nathi mangiyithola leyo mali ngaqala nginto zami ngaqala ngivala ikhaya wayesefona uMgqobomvu ufona ngo-3 uthi kimi baMshumayeli ngiyaxolisa ukukuvusa ngalesikhathi ngathi yini weMajoni wathi cha ngivuka nothi uthi ngasithe sesithuthukeni ngayibona ngiguqile othingeni lathi wena nalabo bantu obundawo waqala wathi ukhumaduna uthi nathi ngithi qala khona lapha ekuthutheni ngase ngibona ungagijima kulanda wayeseqala ekhuluma uthi ngathi nina nanifanele nife kule ngozi yemoto kodwa thina boShembe besikhona lwakaka nje ukukhuluma kaShembe ukuthi uqondile wayesathi lalelani
anofika la ngikhona umuntu nomuntu wakuleyo moto akofika la ngikhona aphathe imbuzi azoyibongela. Nikhona bengcwele waze ngani ukuthi ushembe seyiphumile imali ngizoyidlavaza ngiyisebenzise ngendlela ngeke ngiyithandayo. Usebonile osezwini ngoba umabonakude wathi anofika ngoba bengikho noma bengingekho ngabe nafa nonke. Yingakho ngithi ngisethubeni lesibili lokuthi ngiyibongele ngiyohlale ngiyikhuluma le ndaba ngize ngelethuleni. Hawu ngathi usenjalo manje wathi babushe ngisho njalo ngithi uthi ubuthongo abhange busafika unize ngavuna intambo langathi hayi ngizolibala ngufonela kuwumanje ngiyaxolisa uvusethu ngathi hayi kulungile. Ngase ngifonela izikhulu ezazikho naleso sikhathi ngabuza ngathi bafundisi ubabuphi wathi hayi ubaba usePort Danford. Kukuphi lapho kha NNC ikuphi lesikhawu lempangweni uhambe nje ngathi hayi kulungile bafundisi angimatshelanga la ukuthi ngiyokwenzani. Banginikeza umzimba ukuthi ngiyohamba kanje ngihambe kanje ngahamba ngingakayisebenzisi lo mali ngangikostaza sahambe siye lapho khona ubaba ngiyozibongela. Siyakwazi ukubonga thina manamaNazaretha thina sidlula nazilwane imbuzi nezimvu ziguqa zize ziphuphuke ngoba ziyakhala imihla namalanga ukuthi asakuthi namhlanje ngizobe ngithathwa ngibulawelwane noma kuyobe ngenziwa isishebo noma kuyobe kuthethwa icala ngami kodwa ziyathandaza. Thina sehlulwa yini ngaphuthuma amaNazaretha ngashona khona ngashona ezansi ngaphuthuma hayi ngadlula ebangeni ngibambe kubuza ngaze ngangena emzini wase-Port Danford eLandisile. Ngase ngibuza bashumayela phambi kababa bashumayela ngifuna imbuzi ngifuna bathi hayi zikhona la ngathi hayi tata ngifuna imbuzi eyokala ngabo engizoyithola. Wathi hayi sizophuma emva kwembuzi yasekuseni siyophuma siyofuna ngaphandle nangempela wathi baphuela inkonzo yasekuseni ePort Danford saphuma saya ngaphandle ngabuya nembuzi efanele ubaba. Nikho namaNazaretha efanele ukuthi mabuyikhomba ukuthi bangizobonga ngale mbuzi ukhomba into ebonakalayo ukuthi baba nansi into efanele ngempela ushemba ungenayo. Ngathi sengibuye nayo ngaphatha unikelo ngesandla bangcwele ngathi baba lifikile izwi lakho lokuthi bafanele sife sonke namhlanje ukuthe sizoyibongela la usuke ukhona. Nansi baba isiphongwana laphana sesikhulekile esihlahleni ngathi sona baba ngithi angibonge ngaso ungangishiyi njalo baba uhlala uhambe nami lapho ngikhona. Lasehlangane uthimbe lonkosazana lasehlangane maNazaretha lathi inkosi ibusise. Ngahamba ngithithimbe inzweni yami ngisho ngithi hayi ufezekile maNazaretha ekufanele ngikulethe phambi kwenkosi ufezekile. Yingakho ngithi njengoba sihlale lapha maNazaretha imlilo yethu ayingaqimi ayihlali ivutha njalo. Futhi nale ndawo esikuyo asingayibulazi sigcine sesithi siyazi kodwa siyohlale singabantu abangaziyo owaziyo unyazi lwezulu. Amen. Bantwana abanyazi nisendabeni yokuthi maNazaretha asoyiphatha kahle. Nginomzala wami ababili abazala u-anti wami uPaul ofishela owegana umehla mhlophe omunye ka53 usizakele omunye ka56 kuthiwa umlungisi bakhulela ngapha eMatimatolo. Kodwa indaba engiyakuyo maNazaretha ekhaya kwaye bekufike lapha ekhaya emzimhlophe inkosana elanga angifuni ukuyisho ngegama ubaba loyo efike bese bewela laphayana ekhilane bengawamhlakaza beyobheka u-anti wami ngoba ikhehla lakithi umkhulu umnyaka wayegana ngamakhosikazi ababili wayethi mayiseyifikile inkosana elanga bese bahambe beyofuna u-anti ingoduso yakho uNomsesi ngaphesheya laphayana bese behamba lapho abazali bami ngoba badala kuthina baye bembiza uNomsesi owagcina vele esegalele ngaphakathi ekuphakameni okwathi
ngomshado wakhe segidelwa inkosana ilanga uantu wami wagida lenkosi ilanga labala inguqunguqu bemfake ngaphakathi uantu nomsisi manje bajwayela kanjalo ingakho ngithi impela la ekhaya ungakwejwayela bajwayela kanjalo uthathe abazabami laba ababili babethi nami babefikile ngaphakathi kuthiwa hayi abakashela uthi mabelanda umzamo wami umlungisi uthi sasihamba sihamba ngecathulo nathi ngaphakathi esikhangeze ebantwini senza lokha nalokha kodwa la ngiyakhona ngifuna ukuthi nazi ukuthi nane ngikhona ngiphambi kaNkulunkulu uqobo lwakhe uthi udadewethu ke umzawami uthi kwakuthi kuyisonto sokuntambama kuyisonto bese siyagijima sizingane singene nezingane zangaphakathi bese siguqa siyabuyiguqunguqu untafike emcaphune emnikeleni libanikeza amaswidi uthi isimanga emfowethu ngasibona sathi siqeda ukuyibala lawo maswidi lafa utholele ingane bakhona benwe uthi sathola lamaswidi eningana uthi kodwa umfowethu ngelanga lo umlungisi uthi hayi ngiyenzile lo nto lo mfowethu ngasebenza ngihamba lengane ngaphathi uthi ngona amakhosazana ngaphakathi ubelethu ngumntana wangaphakathi kathi cha ngingene ngo-anti yena wayethuma mncane ngangithi u-anti wathi ngene no-anti ngaphakathi uthi ngona amakhosazana usethi mase ngenza umsebenzi orange farm ekhaya mhlawumbe iy'nkomo ey'ntathu ngenza umsebenzi ngikhumbule amakhehla kithi nogogo bami uyavuka ebusuku wayephuze kakhulu uyavuka uhlabelele isihlabelelo ka-63 isifimo sokusa siyobabamba abaningi ngikhaya umlungisi wenze njalo uthi sasasuma sahlala naye uthi hayi mfowethu njengoba wena usungumfumeli ngiyacela ngelinye ilanga ungiphelezele ngona emzini waseGcakamela wenzani wayelanda indaba njengoba sengishilo uthi moshile ngiwonile wacekela phansi amakhosazana ngifundeleni iy'ncwadi Hebrew 12 u-14 no-15 omunye angilungisela incwadi abaseRoma Roma 8:28 yokuma 31 uthi hayi ngonile ngiyacela mfowethu uma kwenzeka kufika isikhathi sokuthi nami ngibuyele ngifanele ngiyoxolisa ngingafi lezi zinto bengizenza ngingakayixolisi kushele ngathi hayi ngizophelezela lungisa wena ulungise nje umnikelo ofanele ngoba uyazazi izono zakho ukuthi zingakanani wathi hayi ngizolungisa mfowethu uzalwa amakhono aphelele umuntu wathi hayi ngizolungisa mfowethu hayi ngizolungisa hayi ngizolungisa awusahamba iy'nsuku ngoba zikhona ney'nkambi kaFaro wathi uma ephuza kanti uzofica ukufa esaphuza lezo nkambi kaFaro engasazenzanga leyo nto kodwa wagijima udadewabo uyamnikelela udadewabo ukuthi ngiyomqalela indlela uma ukuthi usejele uboshiwe ngicela ukuthi ushemba akamkhulule uma ukuthi izono zakhe ziningi ngicela ukuthi ubaba akamthethelele abeke lo mnikelo ayibekayo uthi futhi Hebrew 12:14 and 15 bakhona abafunda funda shana zamani nihlale kahle nabantu bonke nibe nobungcwele angeyibone inkosi noyedwa engenabo ubungcwele nibhekisise ukuba kungabibikho ongazuziyo umusa kaThixo nibhekisise njengoba silapha sibhekisiseni ukuthi kungabikho namunye ongawuzuziyo umusa kaThixo kungamili isithombo esibabayo kungamili phakathi kwethu
isithombo esibabayo sinikhathaze bese siyasikhathaza. Amen. Wathi uhamba kahle, wathi wenza kahle, akala samile isithombe esibabayo, sakala samdedisa isithombe esibabayo phakathi kobungcwele, baphuma ubungcwele kuye. Uthi mfowethu ngisize mzawami, mangithola amandla uyongiphelezela ngihambe ngiyovuma la ekhaya kuyavunywa bafowethu, ngihambe ngiyovuma ukona kwabo. Uthi ngiboshile abantwana babantu, uthi ngakhulile amakhosazana, uthi ngenze yonke into, uthi ngangihabula ngikhona la ngihambe ngihabule ngenze yonke into ngithi mina ngwakashela. Uthi mase mnikelele udadewabo, uthi ubuyile umfowethu, wathi mfo ngiyabonga ukumnikelela wakho. Wasephakamisa isandla sakhe, wathi nakho kuselekwa kwamaketane eboshile nikhona bene, wathi nali icala lami lokona emzini sekuphakameni akapheli isono sami leso bakhona bene. Wathi nali icala, uthi ngathi ngiyambheka athola kulenga maketane kuyizandla zakhe. Uyothethelelwa nini? Ngiyacabanga manje ukuthi usuphelile u15 years wahamba emhlabeni. Uthi nanka amaketane esandleni sakho, uthi ngathi ngiyabheka atholelenga. Wathi icala lami akathetha. Yingakho ngithi noma singajola kangakanani la ekhaya, asingamili isithombe esibabayo. Ngoba singamili isithombe esibabayo siyohluleka ukumlandela uShembe. Siyothi mase sithi siyaphambili sikhoba khona uShembe sikhoba ngemuva. Fanele sihlale sibheke kuye. Fundani incwadi yesibili. Fundani Roma 8. Qale laphayana ku28. siyazi wabamthandayo uThixo, wabamthandayo uThixo konke kuhlangene ukwenza okuhle, bonke kulabo abamthandayo uThixo kuhlangene ukuba kwenziwe okuhle kubo ababiziweyo ngokumisa kwakhe, kuba ababizwe ngokumisa kwakhe, ngokuba labo abaziyo phambili futhi wabamisa phambili bafuze ukuma kwendodana yakhe, bafuze ukuma konyazi lezulu ukuba ibe owamazibulo wabaningi abazalwane, wamazibulo wabaningi abazalwane, labo abamisayo phambili wababiza nalabo ababizayo wabathethelela, kubiza abantu abaningi abasilapha sobaningi ngamaNazaretha. Siphume icilethini ngokwahlukana kwaso, kodwa wasibizela kule ndawo bazokuthethelela. Futhi nalabo abathethelelayo wabakhulisa, wase uyabakhulisa. Siyakuthini kulokhu na? Uma uThixo uminathi, ngoba uThixo uyaziluminathi. Siyakuvukela ubani na? Ubani wasivukela uma uThixo enathi? Uma uqabanga nendodana yakhe, uphambana nendodana yakhe uqoba iningi ukuthi uma siphambi kaThixo sesiqoqile esinje bantwana bonyazi, ngubani oyakumelana nathi? Yingakho ngithi akungamili bantwabethu isithombe esibabayo. Uthi umvangeli wangapha emaqondweni engithi umlingane, uthi ngelinye ekhuluma nami, ekhuluma indaba kaBhombela, uthi uyazi wemvangeli wayezoganisa la kwethu kubantwana bamzalwane eletho indodakazi. Uthi uyazi wemvangeli indaba kaShembe, abafundisi bakhe abadala
uthi yayenzeka endaweni yakithi laphayana koMzumbe. Uthi wathi babamkhulu ehambile nomfundisi wakhe ungubani. Wathi mayefika ebheka umfundisi wakhe omdala ngazi noma umfundisi uMzobe. Wathi makefika ngiyacabanga lalegala ibandla ngaphezulu lalikhulu kakhulu. Wathi makefika ebavakashela emabona uJehova ingane zakhe. Ngicabanga ukuthi ngiyendabeni yesithombe esibabayo eNazaretha. Mawusu nesithombe esibabayo shabu uyahamba. Wathi mayefika kumfundisi wakhe wathi hayi mntanami ngihambele ngapho kuzobona ingane zami. Wayesema wayesethi hayi ngeke Nkosi ngendlela ayembiza ngayo ngaleso sikhathi wayesethi nawoza wozobona abantu babo. Wathula wathalalisa wathula wathalalisa uShebe. Wathi uthini mntanami? Wathi hayi woza uzobona abantu bami ukuthi bangakanani sebebaningi. Hawu baningi wobani na? Hayi awuzona na ngithi abantu bami sebebaningi. Wayesemvulela ngazi noma besegumbini elikhulu noma eholweni elikhulu. Wathi bayabathola bebaningi. Ingakho ngithi eNazaretha asinozoni singonini. Wathi bayesebathola esebavulele wathula ubaba wathi ake ngibabonele abantwana wababona bebaningi. Wabona bebegcwele indlu nathi sisedlini. Ngikho noma eNazaretha ayigcwele. Wathi ibona abantu bakho. Wathi baba yibo laba bantu bami. Wayesethi baba pho leli phunga elizayo livelaphi? Ngikho noma engcwele. Wathi leli phunga mntanami engilizwayo livelaphi? Akanizi umuntu wasemhlabeni akezwa phunga. Bakhwebana kukhona into enizwayo khona into enizwayo sizwa lutho thina. Uthi babamkhulu leliphunga elizabantwana livelaphi? Wathi lokuphingana kungake ngukubonala kuvelaphi? Wathi lenhlamba engiyizwayo ivelaphi? Wathi lalela-ke ngoba abantu bakho lapho thina abashembe sokuphinde usibone lapha nakwelizayo. Wayeseflathela wahamba. Ma uNkulunkulu esambile kuyaphela. Ngikho wengcwele. Ma uNkulunkulu esahambile kuyaphela. Wayengazi ukuthi bamile laba bantu badonswa unyazi thina siyabahlangabeza. Wayethi ngiyazenzela kudonswa uye kodwa ufike wathola indaba uthi leli phunga elingake ngizwa livelaphi asingabini nalo thina eNazaretha. Akuvuthe lomlilo engiqale ngawo ukuthi zibaseni ikhuni zenu. Ungaqimi lutho ey'nhliziyweni zenu. Ekumthandeni kwenu uShembe akungapheli. Wakhona bengcwele. Awaphela kuhlale kuvuthe njalo. Yangikhumbuza insizwa esasinayo kumshumayela kwaku-2002. Kwakungakakhiwa abaziyo Orange kwakungakakhiwa total lapha amagaraji sewukhalo nje laphaya. Le nsizwa yakwanyoka ngesibongo. Ugama lakho kwakuwuMandla Nyoka. Yayivunule nayo phethe ubholayo izesabathini. Ithi mayinqabula lapho khaleni kwaqhamuka insizwa noma umnomzane eqakathisile umakoti wakhe ekhumuludela ephatshanelwa likhaya. Uthi wambamba manje ngokubona lensizwa yakwanyoka ingazela ngebheshu layo. Wayesethi baba mana. Wayesethi hamba wathi mama wakuyaqalaza uMandla Nyoka. Wayethole yedwa wayesema. Wathi wenze njani? Wathi size na unkosikazi wami yakho. Phethe yini? Wathi hayi phama ngilalanga ubusuku bonke uphatshanele likhaya. Wathi ngikhomba inyanga lapho unkosikazi yami engasinda khona yaziyo nje eseduze. Uthi ngakhuka ngaleso sikhathi. Usho njalo nje ubuShembe befikile. Athi uma uyikhona umuntu
kuthiwa uyagula lapho uthatha uNazaretha wakho ushone khona uyobonisa uNkulunkulu wakho ukuthi usebenza kangakanani. Uthi nami ngaguqa uMandanyoka ngathandaza ngathi mangisuka ngathi ngilandele. Uthi wathi sidlile kancane kumakoti uthi basebalandela. Sasakhonzele esikolweni lapha kuthiwa sejabulile. Sathi masifika sengenile inkonzo basithola vele sesingenile bangena nayo umakoti bamshukula bamfaka kahle umgqosa kahle wangena wahlala phakathi komama. Ngoba umuntu egula la ekhaya noma efika uhlala phakathi kwamakholwa ameManazarete ngoba asuke yini esonkulunkulu nayo amhlalisa phansi sambuka nje lo mama esigudukodwa sambuka lo makoti wasesukuma siphelile inkonzo wakusaphila umvangeli wakithi ngalena kwakuthiwa uStefe nomazi uStefe kodwa umgilibana ameManazarete wayesekhona nokuthi bephelele wathi emva kwalokho wayesethi kwenze njani siyabona bengena basivakashele ngaliphi washo ukuthi hayi ngihamba nomakoti wami uyagula lapha ngidalanga ebusuku waphuma umshuma esithole walapha ekhudeni esinayo wafika wabusisa amanzi wamphuzisa wampha amafutha wahamba naye ngesabatheli zakho sasingasabona lutho sambona lo makoti sambona lo makoti sokuthiwa kasukumi nikho eManazarete uShembe sewenzile umsebenzi wakhe. Wathi mase uphenya inkonzo wathi wona makoti abefikile kuthiwa phadelela ikhanda sicela sukume wasukume senamahloni khona eManazarete esamsindisile uShembe. Manje indawo yokusindisa umuntu nekhaya ipheli lokho kwakwenza uBhombela usenziwa nawe unyazi Yesu. Bakhona abanye wasuka unkosikazi ngani na ngamafutha uVaseline Bruce nangamanzi abusisiwe akhiwe ibobo abusiswa kwasinda lo nkosikazi. Kodwa inkinga ukuthi abantu mabesindiswa uShembe abaningi ababoni abantu bavele bathi hayi vele bengivusile angabe salandela umuntu ayinikele. Kanti uma umbonile uShembe enza imangaliso kuwe indlela yokudonsa yokuthi woza mntana wami nikho nabanye woza mntana wami umukele ngethemba manje akabonanga wasinda lapho wakhohlwa wezinsukwana wakhohlwa wahlala phansi. Kodwa indaba engiyabuya ukuthi eManazarete akungabili isithombo esibabayo kwengudlugudlu umakhosazana nakwinhlalishuthu. Ngangilinsizwa ezakothembu lapha eManazarete ngaleso sikhathi ngangusenobhala ngalezo ekhaya kwaku-1999 ngunobhala khona lapha ethempeleni lasenhlalakahle lezi insizwa ngase ngumshumayeli mase lezi insizwa sezifikile zazintathu kwakukhokhoba kube khona uNsimbi kube khona uMageja. Le engukhokhoba insizwa endala yafika vele igula ehamba ngodondolo egula eza lapha ethempeleni wayekhetha inkosi wasonta naye kwakuhle sikhona lapha yana ethempeleni wasonta kwakuhle wahamba iminyaka wadlula emhlabeni. Saya kumfowabo ngapha ekuthiwa uJijela usaphila kwaMthembu masifike lapho siyobikela nomfowabo batho hayi uzothatha yobeka ekhaya nangempela wahanjwa wayophelezela yobeka ekhaya uthi masebekiwe ekhaya eManazarete ingcwele umuntu la ekhaya kafi kodwa kufa inyama. Wabuya kumfowabo okuthiwa uMageja wathi mfowethu ngiyacela ungibikele kubaGodwa ukuthi njengoba ngahamba emhlabeni namanje ngisagula lezo nyawo zisangibambile. Wabuya uMageja wazosho kwaShumueli wathi uthi ukhokhoba lezo nyawo baGodwa ezimphethe namanje akakhuleki sambambini. Kanti inhlanhla leyo kuzohlangana ngokungena ka23 lini izulu neyazo 23 isikhathi esiningi leyani izulu noma ku14 sathi
simaqeda ukuvula u23 singekaqhubeki nawo bathiwa abadoda sambeni insizwa sathathi imbobo zethu saphikelela khona emathurumini lapho ehlala khona esanda kwakhiwa emasha lamathulumu saya khona safike ini izulu saguqa ngaphandle sathi baba siyacela namhlanje masingena kulamagceke kungangeni ithile ungangeni umzimba yethu awungene wena ngaphambili lokho siyakwenza uNkulunkulu kwenziwe wuwe nikhona wena sathi wasithatha ukuthandaza sangena ngaphakathi sasina sinaphathe endlini yayengasenalutho sekuthuthiwe lempahla sasina saguqa bathi abaguqa saguqa sathandaza lo mthandazo lo sakosi sesihamba kaphile ukhokho sabo kwaphela isonto wabuya kubaqoqa sokuyibonza ofakazi wathi ngizofakaza nami ukuthi uShembe uNkulunkulu nikhona bena wathi ngizofakaza yini magajituka uthi cha ngibikela abaqoqwa la ekhaya ngathi uthukhokoba inyawo samphethe usebuyile ubuye satshaba wathi ngibongele mfowethu nami sengiphilile sengifikile ekhaya bakhona bena ngo-23 ngo-14 lo engingawucela hayi uzoyibambela uShumayeli noSibambani iy'ntandokazi zakhe hayi angiyi mina 23 namhlanje hayi ngikhathele angilelanga kahle izolo hayi akayibambeli uShumayeli u-23 sasithi bazwile abantu noma bayabona usenza uNkulunkulu ungakanani kwahamba kwahlabeka obunye ngoba makungenile ukufa emzini odwa kungele uzusolela omakhelwane kanti akunjani wahlabeka nomunye uNtsimbi wahlabeka uNtsimbi sahamba sayobika wathi wasinayo imali yokuba isekhaya uzonwatshela umfowabo uJidela lapha eProtea sahamba sayokhulumisana nomndeni wavuma wathi uzombeka sathi masesifikile lapha eProtea ngoba uma sizokwenza inkonzo yomhambi asimphelezeli singawubonanga ibhuku lakhe ka23 siyathi sizomhlambulula sithi liphi ibhuku lakhe base bekhipha ibhuku lakhe sathi siyabheka iminyaka emihlanu likweleta sathi asazi ukuyifaka le nkonzo ngoba ukhanda lumtshele kwakho uJidela wathi bengasontina mina ngizayo ubesonta nani ikolekeli lo manje washo njalo nje wabheka nje wathi ikolekeli laligcwele ithende tatale sakuvula indishi akoleki manje sikolekela manje uNtsimbi sikhuluma kwathi indaba yani ka23 bakhona bayimali ngaleso sikhathi kukhuphuke izihlobo zakhe nodadewabo besuka koMaritzburg naseThekwini wathi maseqeda ukugcwalwa sebebhalisile ibhuku lakhe abaShumayeli wasuka waphakamisa isandla njengase eklasini ebuza umbuzo wathi ngiyacela badodwa ningekaqalisi ngomsebenzi lona ningichazele ukuthi yini u23 base bebuza abadodwa wathi ukhathalela u23 ufuna ukwazini ngo23 wathi hayi njengoba ngizokhupha ngize lapha ngizophelezela umfowethu lona ngizomphelezela kodwa ngithe ngilele kuzosa ngize lapha ngibone engungwe isichopho samadoda kodwa bemkaphuna bembaba bemjikjela lena bemhlanganisa nezihlahla bethatha iginqika ebhukuza umfowethu uthi ngathi ngiyangena phakathi kwawo bamthatha bamjibela lena kodwa indaba ebeyixoxa lapha 23 umphuleleni u23 base umile isithombe esibabayo Maisithombe esibabayo hayi akulutho lokho ku23 lokho ku14 akulutho lokho ku25 akulutho kuzongenzelani nami baningi abebengakugcini kodwa kwenzeka ngalutho uthi ngikhathazekile bafethu namanje inhliziyo yami isebuhlungu ngoba uyaphukuza eshawe nazi ihlahla kabuhlungu
ngimona ukuthi uzophela phambi kwethu umntwana wethu awuthi ngiyomkhuzela ingele phansi kwamadoda kodwa amadoda amlahlelele na athi 23 bonga ugcine ngabe 23 wasethi uMshumayeli mntanami lesi kuyisifungo senhlayisuka u23 mawusenze wakhetha kukhona isifungo senzayo kukhona nesikolo uya kuso nifundiswe inkonzo lena yabaphilayo nabangasekho hawo kajona yebo ubekweleta u23 lokhu kufuza uhambe engayo 23 ayilalele ingakho amakhehla ngoba laba bangasekho bangena ngalapha abaphilayo amen mama ngene abaphilayo abangeni nabo nikhona bayini mama ayikuzukuza u14 naba abakuthola ukuthi bani mama ngene esimayeni naye abamayini bathi lo nkonzo le wathawo ngiyaqolisela umfowethu bathi ngiyamxolisa sayikwalisa lo mnikelo yaqala inkonzo yakhe waphelezela wahamba sasithi bazwile noma ketha naye ngapha komkhelele ubese bheka isiguqo wahamba naye wahlabeka umagethi naze ngahamba la ebhara lapho ngiyombheka ngamthola ekhulu ngathi umagethi uyakhulu futhi mvela siyakhulu ngathi hayi uzosinda ushambo uzokusindisa wahamba iminyaka akaphumanga-ke lendlela wakhe esibhedlela wathi phatha abantu nayo sedlulile naye sahamba sayeprothiya kodwa ngizamkhumbula ukukhuluma indaba kaShembe yokuthi maNazaretha lokhu uShembe asitshela khona osukufunde kule ncwadi yesabatha ukuthandaza isabatha masigcine khona noma ngasasilalelanga thina kodwa masigcine lokho okubhalwe kule ncwadi siyongena ekhaya wathi nyanyanya masesifika naye siyombeka ibhuku lekweleta 7 years kodwa umi phambi kwabantu ushumela liphuma lishonila kodwa akakwenzi lokho hawu wayesethi ukuphindeni ujikijela waphindani futhi ukugcwalisa mina ngimthengela ukudla le ngimphelezele ngeke ngikubone lokho ukugcwalisa ibhuku saphinde saligcwalisa futhi nikhona bayini kanti amabhuku ethu awagcwaliswe yithina nezo zethu ayivume yithina saphila ngoba amukho umuntu phakathi wethu maNazaretha la ongaziwa uShembe sonke sisetendeni esandla sakhe nikhona bayini uthi kukhona umkhokhelo osanda kuhamba lapha okale uMshumayeli umuthwa ngapha bokuthiwa umkhokheli Mantazi kule nyaka endlule engakadlule emhlabeni uyambaba kunyazi lezulu unyazi usazi sonke ngamagaba nikhona baNazaretha wathi esawesithathu ezelayini wathi wakulungu wathi weMantazi bakwenzani nikhona baNazaretha wathi uqala zemuva wangisho kuwe Mantazi bakwenzani awubaba ungazelaphi uyasazi ba nikhona baNazaretha wathi awusebeqedile mntanami wathi thola amafutha uthole namanzi wathi kodwa wayesemlungiseleni izayo ngoba bangesaphila isikhathi wayesembizela kuyo uShembe nikhona bayini wayesembizela kuyo uShembe uthi omunye wasemazilazi esingale ubaba usowuthima lonkosazana uyahamba lo baba maNazaretha ingakho ngithi asoyiphatha kahle uthi mayifika kuNkosi ithimo lenkosazana ezonikela ukuhlupheka kwakhe esephambi kwenkosi uthimo lenkosazana engakafika esemntomula ulathi buyela ngapha wabuyela ngapha ekuteni waqhube uthi lenkosazana nikelisa abantu ningasephilisa abantu ningisabantu wathi baba thina sasibonana kuphi wena nawe mina mama mina ngisanda kuphendula kule nkonzo
wathi kodwa ngiyakwazi nikona manasa wathi ngiyakwazi wathi lalela-ke efuna ukukhomba uNkulunkulu wakhe wathi lalela-ke wena usibani bakhe futhi ekhaya wena sebayakufuna umkhosi bakho kumlindele abazi ukuthi washonaphi kodwa balindele wena ukuthi ubuyize ekhaya uzothatha umkhosi bakho nikhona bengcwele hawu kwathiwa ke phela uyazi ukuthi uYesu uyinkosi wayethi yena uqubile noma uqashile njengoba lapha eGoli wayesethi sheshisa amasuku lokuhamba ubuyele ekhaya kusho ukuthi lo nkosazana lathi umkhosi bakho kumlindele nampela kwathi ukudlula iminyaka esebuyile ubaba sambone sengena lapha ekuthuthukeni esifake ijazi lamakhosi ngikhona manazana usazi kanjani uShembe so singekashe phambi kwaShembe sonke sisentendeni yani yesandla sakho laphuma laze lashina ashina namza yinye fanele sikwazi uba silekelelane sisizane fanele siyenze ukuhlekisa uma umuntu edinga eswele khumbula indaba yesezweni lakithi ngapha kovalo orange from Nazareth nami angazi ukuthi ngidaleke kanjani wathi umvangelo wakithi naye seyinkingeni zakhe mase inkingeni zakhe umvangelo wakithi wasedumela inkosazana kaMkhokheli mayedumela inkosazana kaMkhokheli ngemuva esehlala nayo mayesehlala inkosazana kaMkhokheli mayesengena phakathi kozakwabo noma engena phakathi kwabagcotshwa watholakala umuntu usenephunga mathola ukuthi usenephunga abade ayiphuma wena phakathi wethu hambe uyolungisa indaba yakho bathi hambe uyolungisa indaba yakho ngikhuluma nomuntu owayeseku-pension futhi eseneminyaka eku-pension hamba ulungisa indaba yakho ungangeni phakathi wethu dale sithi kawafuthi ungabusisi makhona noma kunempanzi ungabusisi wena usonephunga wongena nje uhlale wenabo endlini phakathi ngayizwa leyo ndaba leyo ngase ngiqoqabaza ozawethu ngaleso sikhathi amathempeli ngale esawu 23
Ngababiza wonkoza kwethu asahlala phansi bafowethu. Siyazi ukuthi vele ubaba wethu usiphethe njani. Wayengakhathali noma ephethe inkonzo aqhaphile nangenhlanhla. Abusha phuma. Uyazi umkhokheli yami. Nase ngibizoza kwethu bafowethu. Siyamazi vele nathi wayethingile kodwa sicela bonke sithathe sikulahlele ngemuva. Ke simlungisele. Masithole nje inkomo nje yomkholisi, khona manazana. Masithole nje inkomo yomkholiso. Ubaba wethu bese phelela kule nkosazana kamkhokheli. Yobe seyisenethi. Bathi hayi kodwa wemadulo umbize eqala sizomtshela indaba zakhe. Nikona manazana. Ukumbiza eqala ngesidedele nje. Awumbize eqala nangempela sahlangana sambiza kwakusaphila umshumayeli uNdlovu oyenelunda niyamazi saphila sahlangana samthana khona ngathi bafowethu cha ngambiza naye umvangeli wakithi wasilo wabaphakathi wethu wathi Raveni namhlanje sekumusela ukuthi wena sukwembese kodwa wena usichapha usethuka waqonisa umvangeli waqaphela abafowethu uthosha libhekile nami ngangithi ngiyasebenza kodwa ngithethelele bamthethelele kodwa ke la ngiyakho ngakhona ngathi ithempeli lizokhipha nje u1000 nikhona manazareth ngathi lizokhipha u1000 ngikhuluma le ndaba ngoba ngifuna ukuthi ihlalo oba ukuthi njengoba sikhona lapha mawunakho ukwazi ukumsiza omunye umuntu umsize nikhona manazareth mawunakho ukwazi ukumsiza omunye umuntu umuphi umsiza ngoba ushembe uzokupha ngokuphinda-phindiwe nampela saxoxa savumelana sasayina phansi kodwa yilezo ikhathi osakhokha kusaziqala lezi ntuthu lezi ezikhona eGoli abanye banyumuka sasala saba bathathu ngathi uzoqhubeka kanjani lo msebenzi ama-1000 asakhamuka asenzeki lutho kanti ukhona ezinye insizwa ezasilapha eMazilasi ezasesizanani insizwa zaGumede enye yakhipha inkomo nenye yakhipha inkomo nami ngakhipha u12,000 ukhona abayincane ngathi awuyaqhubeka lo mshado ngathi bonke abathebulayo bezothebula nomshumayeli ngashadisa umvangeli nikhona abayincane umshumayeli ngakhipha umshado ngasaguqa emabovini sathandaza ngathatha ubhobo lwami ngathi ngiyawukhipha lo mshado ngawukhipha saye esigawini sathi sifike esigawini lathi izulu lasemnqamuka ngase ngithi lithethiwe igama nikhona abayincane ngafike ngimfungisa umvangeli mbekisanda ngamfungisa ngathi ithebula bese ngithatha ngifaka ku-social media uthi namhlanje lithethiwe icala lakhe uyashada washada umvangeli kodwa la ngiyiphosta khona kuzoba yisonto ukusiza umuntu wazi ukuthi ushembe uyabhala mkhona manazana wathi kuzoba isonto kuyophuma umshado uye esigawini ngoLwesine wathi khalakatha e-accountini kankosikazi wasekhaya u25,000 uphuma ku-health department akaze asebenze nayo i-health department nikhona manazana kanti phansi khalakatha sathi hayi mhlawumbe bazoyibiza sathula sangayisebenzisa ibuza sathatha ibeke ngapho wayithatha bika nikhona kuze kuba namhlanje azange ibizwe lo mali ushembe uthi wena ubheka ukukhokhela omunye umuntu khokhela ushembe ngendlela zakhe saphuma sawushaya laphana umshado wagida ungubane wagida wakhomisa wahlatshela 2 lo nkosikazi bengasebenzi kwabuye inkosi emathempeleni sahlangana sahlangana kwaba umshado yini ngeseshula thina manazana masi inhliziyonye yini ngaseshula masi inhliziyonye umuphi umlilo ongacima kithi awukho nikhona abayingcane ingakho babathi njalo manazareth mangihlale ngizakile
ngibaphathi wenu ngizofundisa nina ukuba nithandane. Asithandaneni baNazaretha. Bonke abangenayo abanosizi labo kuthi angiqhubeke kodwa ngiyazi la ekhaya imisebenzi yakhona mkhulu. Kodwa ezinye siyozithamunda ngelinye ilanga. Kodwa bonke abangenayo bathunywe ishembe. Awuphumanga wena wabahlangabeza emakhaya. Kodwa batshela ukuthi abeze la eSandaneza asibaphatheni ngezandla ezifudumeleyo. Amen. Nkosi usenisweni. Nkosi usiso ukuphakama kwaba ingcwele.
sibonge.